Nyakoram gajuang kamora mintiere machiegni emesa mar weche tuke. Ng'we mag bunge manikoda genga mager mag mich magomenda matara ne joloch ibiro bagi okang' mokwonge gwenge mag Chepsaita, kaonti ma Uasin Gishu tarik 2 dwe manyien. Ng'wego geto manyo talanta e kind rowere kendo puonjo jong'wech ber mar ringo moko ti kod yedhe. E alap ma Chepkemeli, rowere dhi nyime kod orako ka giikore ni piemgo. Jachung' ne ng'wego Faruk Kibet kod jotelo mamoko e weche mag ng'we wacho ni ma e okang' mokwongo ma ng'wego biro timre e pacho ka kendo en gima ber ka jong'wech ochopo kaluwore ni nitiere omenda maromo milion 7 ne joloch. Those who are coming are ready for cross country. Remember, hapa iko pesa. The total prize money that we are having here is almost going to 7 million. Patron, nataka niseme kwamba we have also taken initiative kama Athletics Kenya train officials ambao watatoka hapa nyumbani. Manake tunataka tufanye in 3 years watu wa nyumbani ndio watakuwa na manage event. This is a very tough course and I think it will be an eye-opener for many people. I can bet my small money that 2 or 3 athletes that will come from here will go all the way to international level. Nataka siku hiyo tutumie nafasi ya kupanda mti. Serikali inahimiza tuwajibike. Sehemu hii ilikuwa na uwezo ya kunyesha kila wakati. Sasa siku hizi tumepoteza kwa sababu hatupandi miche. Juzi watoto wameandikwa jeshi. Out of 5 watoto katika sehemu hii, watoto 5 wamepatikana wako mwili yao imechaa pangi. Sasa unaona ile hasara wametupatia. Imagine mmepata nafasi 5 na mwisho mkaondolewa. So nataka kutoa mwito kwamba mkemee maneno ya pombe sehemu hii. Na kwa sababu tuko na county commissioner ambaye anafanya kazi na dio wetu, tutashirikiana. Timbadula mar Kenya Harambee Stars nobagora kwebo mama Abidjan